Right, karena kita belum ini ya, belum pernah ke sono jadi ya. Salah deh, ke laut sini guys. Shit, kita harus jalan manual karena kita belum ke sono, nggak bisa pakai door of wind juga. Lumayan ya buat ngumpulin duit. Kena lagi. Gila, dikasih hyper art bro. Boros banget, boros. Gokil, dikasih hyper art bro, ngeri banget. Gokil. Gue bensin lagi dapet. Apa kita grinding level kita jalan kaki aja guys kalau kemana-mana ya. Jadi kita punya tujuan gitu, gak cuma grinding doang. Nah ini tadinya ada es kan, terus sudah mencair ya. Sudah bukan mencair sih, diledakkan oleh kita. Lebih tepatnya diledakkan ya. Weh sakit bro. Wih sakit bro. Jadi nggak bisa nahan ya. Ya pasti dikasih hyper art loh. Bagi gue adalah menyerang adalah ini ya, pertahanan terbaik. Asik. Wah masih dikelilingi kabut nih. Ada air tuh. Maybe it's not my way. Ya, kita harus bersabar ya untuk melawan-lawan musuh ini. Wih baru lagi di sini coy. Musuhnya baru-baru lagi nih guys. Gokil. Wih sakit bro. Bunuh yang mana ya? Wih, nggak sekuat itu kok ternyata.
Tidak sekuat itu ternyata teman-teman. Ayo kita ke gunung, ayo kita ke gunung, kita naik gunung-gunung. Gunungnya bukan gunung kembar, gunungnya bukan gunung kembar. Ini ke gunungnya, tapi gua dulu, Cok. Gila, baru lagi musuhnya, Bro. Ih, apa sih, sakit banget. Gua udah nggak pakai defender chain, guys. Jadinya kena serang terus. Crossbreed, breed. Makan tuh di combo. Si hidup, oh enggak, udah gonna die. Waktunya nge-heal. Udah lama kita nggak nge-heal. Astaga, gue mau belanja buat MP, bro. Siapa yang mau pakai? Ayo, inilah MP lu banyak, bro. Ini bener gak sih? Oh iya bener, guys. Oke, kita masuk. Let's go. Ah, ini nih. Ntar, ini ada jalan yang... Wah, kok ada tempat save sih, guys? Oh shit, man. Nah, aku butuh ini. Gue udah punya belum ya? Whatever lah ya. Ayo, siapa yang dapat? Ayo. Enggak, gua nedai loh. Woi, sakit banget. Petir, bro. Wih, sakit loh. Seribu, bro. Are you gonna get going? Siap dulu deh. Takut. Siap di sini aja. Alright, let's go. Ini apa, guys? Oh, ini bentuk sayap toh. Heal dulu guys, heal dulu guys. Salah. Ya, cukup. Nggak, nih masalahnya udah nggak ada jalan kan, nih tinggal lurus doang kan. Wah, Neo Bison, bro.
Woi, sakit banget sumpah. Gak ketahan guys. 2012, wah kematian nih. Nggak mati loh. You're gonna die, bro. Ih, masih hidup, gokil. Sakit-sakit banget ya. Apa kita malah under level nih di sini? Nggak boleh di skip kayak guys di sini mah. Oh me, adakah sesuatu di sini? No. Masih ada sesuatu di sini. Nah, unholy icon. What was that? Anjay. Unholy icon. Penetrate an enemy defense. Bingung gue tuh. Penetration. Jangan di skip ya, kita butuh naik level nih. Pakai combo sendiri kah? Kiri, kanan, atas, kiri. Combo guys. Bisa ya 2 lagi ya. Explosivis, kanan, kiri, atas, kanan, bawah, kiri. Nah, let's go. Kasih hyper dulu gak sih? Ini langsung guna deh bro. MP gua habis bro. Gak mungkin gak. Wih, dapet loh dia. Musura, gokil. City doang yang gak dapet. Poor City. Ada sesuatu nih. Oh me. Lah. Oh iya, ini mau kesini bro. Ini mah grinding jadinya. I'm in love with your body.
Apa tuh? Ya cepet banget ya. Cepet banget. Wah. Haha. Sakit kan lu? Hehe. I'm in love with your body. Kita masuk ke sini. Duh, ini kemana ya? Gue nggak tahu nih yang bener yang mana nih. Oh man. Wah sakit gokil. Gue lebih ke sini sih. Harusnya udah mati tuh. Tangkis please. Gila tangkis loh. They're gonna die bro. Apa tag gak usah ya? Aduh gue bingung guys. Jadi lemah gini bro. Buat apa dong gue beli poring? Like egg. Walah. Defender Chen nih guys. Lalu greedy gue. Guardian Chen maksud gue. Lah mana guys? Lah. Habis guys Guardian Chen. Defender Chen anjir salah. Ya bukan Defender Chen.
Ini bro yang bener. Nah, salah gua. Duh, ini kemana guys? Anjay. Wih, naik nih gua. Oh, Mei. Harusnya burung kalau nggak kambing lah musuhnya lah ya. Iota. Ih, terus aja lu pukul. Auto aja gak sih? Kita rebutan ya, siapa yang ngebunuh dia. Kita angkis guys kebanyakan. Pas di atas lagi. Nggak dapet lagi. Aduh, ditangkis bro. Wah, gope coy, sakit bro. Yuk bantai dia, bantai dia. Seribu pas duitnya. Jangan item magic. Yuk let's go. Kita ke atas. Tembusnya kemana? Aku tidak tahu. Ah, si jago. The Waste Jago Sting. Dikasih lope nih. Pasti kasih apa ya? Mau ngelawan tuh Mamet gua. Sekarang Mamet gua mukanya kelihatan ya. Tadi nggak kelihatan, keren. Please jangan jalan buntu. Aku muak. Kita naik gunung lagi. Wah, jalannya cabang, cok.
Diambius bro. Wah, sakit bro. Sorry bro, ditangkis bro. Gonna die bro. Nah, Wiltoninya banyak banget bro. Ih, bisa diulang-ulang ya Wiltonnya ya. Kok ini kayak ada jalan lagi gitu loh. Ada kotak. Coba guys, gue kepo dah. Bisa diulang-ulang gitu cok. Gue kepo sumpah. Coba ya. Kepo gue guys. Salah lagi. Nah, nggak bisa guys. Dia cuma bisa 2 kali. Oh, ini bisa nih. Coba ya, 3 kali nih guys. Lagi. Lucu anjir. Boros tapi guys. Lucu tapi. Wih, sakit banget sumpah. Lucu tahu. Bisa diulang-ulang, gue baru tahu. Kira cuma satu combo terus ganti combo yang lain gitu. Good luck bell. Apa itu guys? Decrease yang kode red. Oh,
Enggak lah ya, gue lagi butuh soalnya guys. Wah, ada sesuatu nih. Save dulu kali. Takut tuh. Guys, ke atas. Ada tempat save, gue curiga. Terus datang monster lagi. There's no mist at the summit. The Soren can fly here on their share wing. Why don't you play the Soren flute you have with you? Ya gue tuh. Tuh mainin tangan bro. Kayak harus ada ininya gak? Ada nadanya deh. Aduh ngelawan gak sih ini mah? Gue curiga ngelawan sih guys. Ya dikasih tahu goblok. Bodoh banget sumpah. What are you always of the mist? Are you protecting the mist? How dare you? You can insult the Soren like that. Then are you prepared to fight the mist and its ally? Of course we are. That is why we punish Grantes for helping build the floating castle. Many brave Soren have died trying to attack the floating castle. Banyak meninggal. When we should work together, we're on the same side. We revive the Genesis tree, the mist is gone. Now we need the power of the Soren to destroy the mist generator in the floating castle. Balik, lagi berunding nih. Yes, but still, Lucitus. Alright. This is a decision I cannot make on my own. You shall come to our camp and speak with our elder. Is that agreeable? Yes. Good, we're going to fly, so hold on tight. If you fall, you die. Nah terus gua carry them gently. Do you hear? I said gently. I'm flying. This is incredible. Terbang loh. Kemana kita dibawa? Wah itu tuh hancur guys. Oh nyebrang coy. Oh itu campnya coy. Siapa tuh? Beda sendiri mereka guys. Oke, ada tempat save, kita save dulu lah ya.